Is fáilte mór hon leis an tugadí barcaí bhórgan Spórt Laoise den tarna cluiche tráthnóna an cluiche carú canis na hÉireann Corcaigh agus duine scandát Corcaigh champíní 5 múna mbliana gimmarte gine duine hÉireann a chaile gine tíreáin cúpla lá hin a choríis caimíd aigenis hÉireann dá hÉireann agus tostómíd le hÉireann Corcaigh. Sé Josh Woods atá sa chúl le Marco Sullivan, Colin Malloy agus Kieran McCarthy sa líne lán chúl. Tá go raibh déala ag ifir a sé dóibh tráthnóna agus tá Bert Colm a Mhórdha na Pháirc le chéile Colm Geary ag caibh ifir a 8 agus Colm Gillespie captain an ifir a 9 agus chuntosaigh bhí stíirich féchant an chlár an só tá Brian Hayes ag immert a sic sa chúna dóibh le go raibh cearnaí taobh leis agus athrú píosa beag déanta beag bídeach déanta ige Corcaigh sa Neil Olin ó Donovan ifir a 5 ag tosnú sé Colm Clifford a bheith stíg ina áit an son. Agus an is ag cahabh súl an duide an ságus iad taobh suas an sa taobh na lábh clé sé Ben O'Connor a bheith sa chúl le ón scoilin agus órán Crozier ag cahabh ifir a tí agus ifir a sé is rigad son ag rialár na cosantóirí dóibh agus a Mhórdha na Pháirce sé Darren McPeak a bheith ann le Rory Forbes taobh leis agus timpeall an son in líne lethasach an son tá Johnny McGuckian, Ryan McNichol agus Cahir Spears agus a stíg imil na Carnoige Cumaidsúlar seo Ciarán Chambers Ferraha gimmert a stíg an Sunday ifir a Cahir Diegar a Chrámaige agus é beá ábalta Trublóid a chruthú das na cosantóirí. Go chainrad nach mar régan is a móthid a báicas an rudí fiochan go maithan sa mar a bhí sa chiad cluiche tráthnóna agus Lochlanta chiarí agus tíráin baile heló suas agus síos an bóthir agus bheith chiarí beásásta leis an tora agus tíráin be sé dímach ní ráidir ábalt na scórna a ghart. Is cíimiid in isad sa tarna cluiche céhheigh dul isteach sa futa leo don chiad báta eile an cluiche carú ar lecheanna scabhma leis cíal gandát cíimi céhheigh is sa futa leo. Corcaigh an son champíní na mún gandát chailedar an chiad cluiche go trámman son a gine ciarí héna sédiaag le náidir cúig a chanadar an eis go más a chréibh le buamór hubardáin tí a fithe le héna tídiaag agus buamór eile a gine chiarí agus castaníar an tora onchiad bháta tí a héanaag le náidir né. Taobh in na Pháirce de duide thosníidir go más a chréibh hí cúpla bua anna bhachacha a gine ardhacha dúnagáil agus an chabháin a chéidir síos a gine tíráin sa báta cluiche canis an son thuas a gúig ála. A special a súl tráthnóna casa a dhéanamh Dorasan agus tuairt fé champíní na múna sa Corcaigh. Corcaigh a meachta steach le chéile isad sa taobh na lábh isad sa sa bhus go tráchtaireachta a meachta cainte na chéile agus duide ag ggheorcail chomá taobh na lábh cléigus an cóirla dearnach áthúirt ag an manistíocht dóibhas na himireoirí tuairt spregad an na chéile chun cathú an sa mar ní fadúin in isan sa an chahabhaisteach ón réiteoir le Mhórdha na Pháirce Patrick Maguire a mohun son a go bhíneomh mar réiteoir fear Lungfort a bheith ann le Cára Teachtan son leis ón na bhar lín an Sunday Anthony Dolan aha taobh lín an sa bháinige Thomas Murphy aha an taobh líne eile aige agus is súlagin nach bheith mórán le déanamh an réiteoir sochlathe sa agus beag an teaction na fad amach suas síos na Pháirce mar an chiad cluiche tráthnóna a bhíonn sa bhí mar a rá sellh an rí in is móthid a barcas sellh in gáirn sa amach suas síos trasna na Pháirce agus gan in mórán stréinethe na scórna a chaim siú agus Stolam hédig in is, big árán a bhíon in is sahagan a móthid a bar Corcaigh agus duide seasta a chéile. Leis sin
Ar an bhíon ina seintit sa I Bórt Laoise go sin nachmór réigeis den cluthe ceathrú canis sa Corcaigh go déanamh ribbeag bídeach inis Sara Hosnámís an réitóir Mohalán na Pháirc sé beála inis chun na leor Mhórdha habisteach an Gae is sé de fós ó taobh na lábha cléan sa I Bórt Laoise ag carú is stocha cím hénig inis cábhfuil báidir Corcaigh ha sé hísa sigad san taobh na lábha dis mar sin beag an Gae ag duire sa chiad le has ha fiochan de mo duire na ganzathe bána sa á chahabhacha Corcaigh go cabh an gansaí dearag agus well das na hibrecha bán a dhiiscint gansaí Corcaigh be sé deacar a gáint na hibrecha anamh amachta duire tránhána leis an gansaí ha chahabhacach deala míad ar íhall sa bhas go Tráchtaire díomh go baile chun an méid sanna dhéanamh díomh ha fiochan timp na Pháirc inis bhfuil éon athrú le déanamh bhfuil éon athrú déanta ag in the dá ar an cím an son a athrú beag dearnach íon Corcaigh an son díideach rimis go dána ar amach ar a Pháirc an son óla nó Donovan a bhí le tosnú is sig sa chúna ní sé sin a tosnú ha colm Clifford is stig an áit agus inis be cahamíd súla inis an sa ar an taicsin is an réitóir Mohalán na Pháirc Patrick Maguire a sé inis beálah chun leor Mhórdha chahabhaisteach sa agus túsa chur leis an gluthe ceathrú canis sa Mhórdha Pháirc agus sellabh leis fachta go duire sa de Mohalán na Pháirc is be sé táachta chunis an gáirn socrú síos agus sellabh háilte agus meachtíad na lá seo chuún inis Aaron call nan and his Shelevega, Aaron passed over, took a source in the park and Soniga, Corcaigh a Socrú Shees and saw Mull the Park, Anna Ruachor and Soniga, James Murray, Agus Evid Cheedy Higginson, Owen Higgins, Owen Hog, I'm Shoe, Mull the Park, Gadisa, Sohesa, the Cooper second category, Kihimika, Raisha and his Chesh and Shelevega Nationals, the Corcaigh and his Grod, Carney, Nish Machter Nunsi, Grod, Mull the Park and Count Fay, Nish Grod, say Machter Nunsi, Bial Albata, and the Hortus source in the park, Ma has seen wake. Dine bháin fáca istigige Corcaigh inis sé éidir chuig diaga hastig ba ní ha sé éidir né diaga hastigad san ag gimmart istir ag an muscan san ag Corcaigh agus Corcaigh congrucht an Davlína sin councin caitlin san a cá caitlin san a cá cíimú hon san a réist in nisha Corcaigh sé saharú eile dhéanamh óla nó Donovan a Mhórdha Pháirc san ha sé Corcaigh le na harú dearnach a sa bhí sé scríte síos a cá go meach colm Clifford a gimmart ach níl colm Clifford a gimmart mo san mar cím éidir chuig diagan san óla nó Donovan ach an taicsin amachtar aigad sa Did mach sos na Pháirc again Farlar na Pháirc Rory Forbes in ish Rory Corcaigh at such to fehemed mach on body will kitog again Neil Casson Shay Temple Rishi every Cheedy Higginson Owen Higgins in ish Caddy they go and let's Russia trust in the Pháirc and saw Cower in ish attacked he did it and saw Beshel Lorg better than Kiad score a hot so slow Chocolate mach on body said the Garrett Cheedenson Johnny McGuckian Johnny Marish the Gushats all in ish reached Priestberg did it Snisha the Cumpordach Gama Erigard said the Fiachan people in the Pháirc Danny McDermott Lesha and Haidinish Mohalár na Pháirc Stracha and son they get Farlar na Pháirc and son Corcaigh Colm Gillespie near Vein gone Echar Leshin Shelevega did inish gan fac Mohalár na Pháirc reached it so the Fiachan Cunkeen Cadí anna sé leis gaiad so the meachtar aigen is so reached the Fiachan Cun and your hod more díach an úsáide coch garhamach gan facet son get Corcaigh gan hostel sin Alan O'Connell and son Shelevega Alan so the Fiachan Trassen so the Farachúna Kieran McCarthy so the machtíad na lá Raishet Colm Gillespie is and captain and so captain and there in Farmore Mohalár na Pháirc Farmore and is so cadí anna sé leis Raishet stachsal lá and is both of on Colm Gillespie Corcaigh inis tóiste go bhain sa nach Martino amach caite sa idirglog agin gan ein scór fós and sa I Bórt Laoise hín cuma sin chomá sa chiad le sa chiad chluithe híidir na meachtimple na Pháirc ar mór andas na himdeorí sás a scuile féig as well an Craobhacha go me sé mar a chéalann sa cíimiid so chuún inis Colm Geary Colm a chur broig leis an gaunsan as Aaron Colnan fachtan sa hage congrucht an glíán Aaron mach siar a ríist a Raisha dire an Mádor ha a faide siar an sun an Mádor seasta nach mór an lína fé héan as ha berta bh stig da sé ecelor an pictúr sin a hogant nis Ifir an éis Colm Gillespie cadí anna sé leis an Mádor a gimmart mar scóbadór hÉireann san sé ecelor Kieran McCarthy Corcaigh inis fáinach go Mohalár na Pháirc ach níl annach dus na méidircha déanta soasa cagas duide well beisiad sásta le sin mar víidir a fannacht chun an leorthóide na gátar náise agus losan is achar a seachtain immertacha éidir a cethir Diagan son Kieran Chambers cadí annig duine leis sabal kitóga cíimiid inis an scuile séad féig beisiad an rog den éigen tacha stracha déan beag déant an son níar a bhlocht lenta Corcaigh ráhásta le sin in éachar ach bhaig beag seansan isige duide an chiad scór a háiltan sa sé the Socrú Shees He immediately came out talking to the kick in the Sarah and ish
do chuide trán hóna cím fear a bháine mo san Conal Higgins caithh ifir a fithe do chuide ní ra sin scíte síos in nechar ar an chlár chun ar bhís hawl sa snómraí festis ní dúirdar faic meálar sin bhíidir cemad go chéanrad is stig sa seomra festis mar cím fear a bháine san Conal Higgins scóráim sin san ige duide be se desáasta le sin Ceanol kick sé an is fachta Corcaigh an is so cruisís an a bhrúachar an is ar an Mhórdha sé mecht ísisiil go máile sin gansan ach an rás bute ag le hód ag sé mé Harris an Dave lína sé tóca go tappa gan is Higgins Higgins a meachta seach sa chúne an so agus meag de scór eile hátan so seo chún ón Higgins leis go tóg tí sé sin garistí go méile bháde sé fachta harneis go sé rádach go maithe an Mhórdha agus a machan is le Corcaigh Josh Woods i Lorgan is an le hóda chur a bhharras so Speisiad a súla is an scór na háit gan dát leis a ré, sa congrucht an Dave lína an so Colm Gillespie go brú an a chruig chun mechsús na Pháirc an a bhrúachar ag Conal Higgins. Nis Corcaigh meachtar an sí Marco Sullivan is cáir is a tachtó Corcaigh broker leis an gansan ag agus iirecht anna asansan a sé fachtan is ag Aaron Colnán a chur Luasbeag a seachsan immerta so chun Corcaigh a chur suas na Pháirc fachta ag Ed Myers congrucht an Dave lína cai Corcaigh bheith dain séireach nóir a hensead chun Keane Brian Hazen is fer nímódsan gan dát cadíana sé leis is an councin caiitiige sé fachta harneis ag duir ag Rory Forbes in is a meach suas na Pháirc an gur sé broig leis an gansan ní dhéananig éis haar fós a meachta son ní réon ráige ach casa timppla mar ní lech farabháin huasan san ag duide as seasta is siga mé a bháide ní rah mór anráha an bátasan ag duide an líorthóin is scuile isteach agus an is duide Tóise an so de fiochan chun Keane cadíana sé leis a gaiide so beag de go scór éigen de háte so de meach tíidir ríiste is gan so gan feic gan strainin échar ar Corcaigh go tían líorthóá tar neis bhar cardí Kieran Chambers a gar tíad beag éirecht an sagan chun an tarna scór a chaim siúg sim mar Harris an sputta is stigad san scór anna as fachta ag Kieran Chambers agus an tarna scór fachta is ag duide agus Corcaigh an éon scór fós agus sin tí cúgneomatí caite ar a glogad so siad duide a bheith anna hásta leis an tús an so go dísa me siad anna hásta leis sa de fiochan compórdach nar a hensead chun Keane s Corcaigh is caiise a bheith cuairm a chéar an sin sa de teachtamach báta bháin eile fer lár na Parkinson Colm Geary Cadíana sé leis Bert mór gríomháil ar na Pháirc aige Corcaigh bliana Colm Geary Colm Gillespie Bert anna bhór ar fad seo chun duine bháine agus é caiitan sanna ó an Crozier a bhí san á cartan sanna gan am carta sé fachta th neis aige duide agus an bhíanana teachtamachchan sa Spórt Laoise is des é sin dhiiscint in chiadhváta tránóna gur bh an bhíanana mothagain. Nis duide sa meachtar an sí cean san choristeach Jo lína lána sach sé garabach agus na cosantóir déanta go bhain sanna an bise fachta aige Aaron Colnán ní Revenson ón Higgins ábalta an cean sanna háit agus Corcaigh sásta go bh teachtamach lei sin rá scór chur a suas aige duide go dísa Corcaigh fósaigh lorg an chiad scór an gceoisead satha caiise an líorthóide choristeach túmh tapigad sa Ed Myers amach trasna na Pháirc líorthóide go seile bheile fachta aige Colm Gillespie anna chud seile fachta aige go dísa Tíad na lá ráisiad Corcaigh mothlar na Pháirc is caiisiad broige chur le seo a Bert Fáchéistíige dorna núsáige Kieran McCarthy congrucht an Taobhlína hawl Corcaigh teachtasteach san lá a ríiste agus a mecht salsan á na Pháirc lorg bhí sé nó sputta éigen chun na líorthóide choristeach san ceanna nárdad sácha háisiad a lorg an módíireach go raibh cairní gan dátastíigh as anna chain séireach nó a chain sean chaid captéanna ar inis Colm Gillespie gar tíad broig chur le go Colm leis an gansan cumanna maithas ar sin níl sé sin ime ar fórílas an councin caiilte a Corcaigh son an chiad ceann chur a mú a chuin sagus be cicamachchan is a tacht ó Ben O'Connor a sic sa bháide do duide cíhimí cadíana sé le seo an raise gara nó an raise fada leis cíhimí cén ráha a háge Bádóran is Ben O'Connor cén ráha háge Ben caiise an council a lascáil chrín díireach síos a lár is tacha Jo fear mór lár na Parkinson sé fachtan san aige Pháirc Aaron Colnán am lár na Pháirc is Aaron fósamecht broig chur leis an gansan aige Aaron a chu bistan san agus na cosantóir a fáiltin council an eis sé déanamh go má a sé glanta suasan san aige Denny McDermott dudire agus a teachtamach go sé rádach in is sa a sé mecht tráis trastan na Pháirc an sa go sé sellefad sa congrucht dúine sa sa bhusca Tráchtaire Farmór lár na Parkinson Rory nach tíad na línta háisiad a ríis báta bháin eile leach duine bháin Fáchéistíige duide caiisiad rud éigen tuile a bhesca suas písa beag béad ach bheith méid san ráte gomsa háisiad ráfuointe chun Keane be sead sásta go má de sin isicha fithe méid ar amach an bhádúir í gas glú suasan sa cum dain séireach a sead a Corcaigh dorn chur leis an gansan is ána hábháil déanta gin Mhórdha
Anna ha bháiltíonn to get Josh Woods about the son. Bísa féin scríb síos gur raibh báidir son, mar bhí pas lábh ascar isteach an sanna céhí stígad son is tí sa bhusca ach an Mhórdha son áit carta gan am carta cin sé an Craobhacha an council a churamach agus beag deisian is dá a cúig again ó deiris ag ráfuinte chun cín siad jidim a John na nómatí carta a glógad sa I Spórt Laoise an gae séide go láidir an sa lidir is a chéad lad Cáró sé leo bhí mar a fiachant an gíaglahan son cháirigh an réile chiaí for na scór fad is seach sa bháde sa a ha mí de fiachant an is is beag dirinis socrú síos an sa inar lína da a cúig níl an Mhórdha taxú an échar an sa chun é hógant hí inis an ra génig gadid an sa no an gur sé an council Harris an drasnáil ham fósafaide chun an iversin a rátíh cé a tágant an council scuile sé féganis dúide I fiochan go má bhfuil a róhan choréir gaunsan aige ha cuman am mahasa sin agus an tíú scór aim sé héige dúide inis agus is tífuinte chun cíine tá sé ifir sé a hógan council ó an Craobhacha an a scór fachtan san aige an scór fachtaige agus bhfuil dúide inis náid a tí ní len scór fachtaige Corcaigh fós as an gael láidir sin ige dúide sa chéad le agus se de brú suas in is ar a gicamachas le Josh Woods cadíananig Josh leis gur sé an count síos is ra sé macha Jo Gillespie's Mhórdha na Parkas bhfuil an rásin buting in leród níl congrucht an Dave Línach a buirte go maithe Brian Hayes amach tíar an Sunday Gro Daly rodí goscrú suas in iste Aaron Colleen agus bhfuil closin man neclim so go árá ge loch banistíocht a Corcaigh ha seasta neclin sa bhusca Tráchtaireachta ha súl níos fearcha a chahabhar nimmarta was it sa countin short a seacha John Chúnin son which sé fachta Corcaigh rís bát a bhain tá is a congrucht an Dave Línach is well did it is sé crota choréir an cosantan sa an nach dtíine tite siar a rís is sa cehar diaag hir féin nimmarta níos san aige dide agus Corcaigh caiise teach trust an na Pháirc sa I Joe Geród Daly cadíananig Geród leis an congrucht go tá Aaron Colleen far anna chumas ri seo sa chéad lehan sa anna daid meach suas na Pháirc han cinenne carta dhéanamh aige Geród Daly is cadíananig Geród leis seo caiise meach tíar is bát a bhain eile Bát a bhain eile right se trust in na Pháirc sa Marco Sullivan amach saoldí taobh in na Pháirc bhfuil éon spot a hálan san gur féidir le Corcaigh bise siad cí himí inis sa fachta get fear mór an san fear lá na Pháirc eile Geród Cairní inis an fear a gimmar tar stígur imime le Carnóga teist tacht amach sí nach duine bháin inis fáca heistig ag Corcaigh an san sé ó duna bhna ha fáca stig I méle bháide có an féidir lónis se bh hált an sagus an council na churchan cín cí himíd I fachtaige Mark Kelleher an son a ríist Corcaigh agus bhfuil cóiste go má leis an nimmart is leis spása chunsáil a garad siad cí himí inis cad a héidir amachchan sa fachtaigh an fear an nachad slat Ed Myers fear neh bá an gandát cí himí inis cad a dhéananig Corcaigh leis cén Craobhachaách mar trasan na Pháirc a ríist bát a bháin eile gurí Aaron Colleen ra sé isteach sa lár ag glóric pas gadid an sa fachtain is Corcaigh broker leis an gaunsa acha isteach a Jo fear an chúnin sa ifir a cuidíag an son óla nó donna bhain fear ní rééis bhfuil dúir lumsa nach ra sé tasnú an éair ar dul mú a bhíidir chur lumsa stáil lumsachas colm Gillespie is rascaí ó donna bhain a ríist sé garad siad an sa lína fethe an council gur Harris an drastánaige agus scórma ubrethe ag Corcaigh an son an chiad scór fachtaige fear a chúne bhfuil bhíon cartacha an fear sin a hosnú mar han chiad scór fachtaige dóibh níos hamí de fechan ar chlár a scór tí a héan go dísa ar chlár a scór sin na jidim le tíómatí dí a caite sa I Spórt Laoise agus an kicamachtóca ag tapig ag tírónas ag duine gab me leis scíal ví sa faide ar na dahanana bát a bháin eile agus bhfuil duine inis Trasna is ráise trasna na Pháirc selefin is sanna cá Bes a fiochan chun cín selefin is fear a chúnin sa fiún McEldowney sústí fear eile chúna Denny McDermott cad dhéananig Denny leis an tarnabát inis gur chuig Denny sus na Pháirc selefin is cá ifir tídí gáin Higgins cad dhéananig gáin leis ra sé macharíis gurí Denny McDermott inis a fiochan sus Craobhacha ní bhí léon rá eile ach meach siar ní sinéir san na Pháirc fear a fór an kick Dasan son on dahad a cúigan son ó an Craobhacha for sé count anna yasan son tamlín beag go hin sé dábaltan lir hóid chuige a ríist sa ríist Ciarán Chambers a stúr in na himar stigan san de duine beag deisian is go beidir scuile fégan son beidir bhfuil báidir stigan na cheanna chu tíide chan talúnan son fachtaige duine bát a bháin eile an réitáir rá gur chaise an countsan agus selefin is Corcaigh agus a tacht amachchan sa go saráideach go bá agus lucht lenta Corcaigh rá lá suaslih go tapig mar ní léana héir duine ach an cúpla duine sa
Cosantóirí Sinile agus inis Shelevige Ed Myers a Tevel in a Park say Garrett cheated so Cadiana Sha will Kitoig get said the Fiachan to reach Corcaigh and Lewis Avi Sun Loshach shot Tokehemachas both of our Agus did it in his shears na Hibrecha agus well Corcaigh get Tráchtaire Alan O'Connell inish Alan O'Connell Grí Farlár na Park Colm Geary agus Colm Gillespie Gobruna Gomala na Chéile and Bertica agus Shofarella Hagimmer Gomagadisa Aaron Collan inish Shear Gideon captain Gillespie inish Céha Stewart in the Himmer so if the Chidiag Brian Hayes inish shifting council na Churshachsachune on Markshin Fachta will Ni Hogshan Mark and Erkero Donovan Hagimmer to Shiksachune Farlishin Mullet Bhí cúpla mullet sa chiad chuthe a cúpla ceáil sa go tránthán na stíl gruige gaharún nos an aimim siúr leihananta sa níos seansaige Colm Gillespie cadíana Colm leis a cha amach síos ar seo anna bhrú ag Cosantóirí duine ar hód is a fiachan cúmpórdach a ceamór mítach seo stachan son ag Colm Gillespie I Joe ó Donovan okay yo gur bise bute fachtaige Myers níl fachta harnáisiige duine agus well bhí sé sin ard go má maríocht When the Lord got her nashes and Raitor, Erin Kinnick Kiana, Garev Session or the Guswell, which I macht the Shachsel or Neil, big Corlaisha Tastoil, so Agus Deshan Ishige Bochali did a Socru Shees, Agus well, on Lewis a Hogan to Machas and Nimmer to Saw, McKicks there, and macht the Stachastolum Saha on, well, Kinna at Galore, the Antag and Raitor about the son. Agus all in O'Donovan in this again. Fiachan der clára scór cúig nómatí diag nach mór caite tí a héan clára scór an glé I mi his síos beagá ní nit sahar ar barc ní sé mi síos an numar cut tá sé cáú le duine sa chiad le deis is ige O'Donovan leis seo stocha cúig méidir is fithe amach an bháide agus an council seo stachan san aige bhfuil a chohan choir gaunsan aige chohan choir gaunsan aige ach an méid council choir fórí le fear for an scór le Corcaigh tamlín beag hin ach an council choir mú in sé agus sean aige Ben O'Connor an kick amach a hógan agus cadíana sé Corcaigh go chur anna bhrú ar an chiad cúpla kick amach a bhíige agus fu sé fada Seo chuúin is Ben O'Connor cadíana sé leis ige amach sé Council Garrett tócha amach John lína da had cúige san Council Botige Denny McDermott a Mhórdha na Pháirc is fearlis na broga ráistenis chomá san sunski mi cadíana sé leis an módíach is an úsáid sin Mhórdha tá stáid sa chuhesa is tacha John lína lá na sachtain séireach fachtaige Car Spears at son cadíana sé leis Corcaigh is a titim shear agus did a fiachan to federal spás a hard con skile feg ha spás in ishikach right at Trastan the park at so solumsa ha spears a lurg na kaidet so cadíana signis Corcaigh is a fiachan these fair car spears le cúsna broige Mariachtach and council shote is stach agus for real agus an council imehemu did agus well Bhín cartaige íon iirecht sin a chahabh isteachmar ní a bhéandan in ecelis ach ní raibh sé crín achas cuma go sé iirecht eile. Corcaigh is amach gara lei seo a Joe an sa go Ró Daly buirte go maith go Ró Daly anna chi amach ige Josh Woods Aaron Colnan in is Levinson ige Marco Sullivan is rish Corcaigh tóiste go maith sa caiise a bheith cuamach gan Shellev a chailúnta sa agus siaran is a raisiad Corcaigh So the fiachan kun keen agus Ken Craobhacha Marco Sullivan leis a gig Trastan na Park is which Eshin Garhamach Neil Bhín Tála son Corcaigh mar bhí did a fada on their hot in a hot leis agus Garrett cheat is a mates and dianta Nishika rá second in the yegan Kickson ó Corcaigh is a fachta Nishika Farlár na Park did in son Darren McPeak is a Cowrulish son Crozier or Farrafor and kick the had the cúchin for kick on the Asson Rory Forbes and Ish Farrell Lár na Park Cadíana shed and Ish Curacha a Gobruna na Chéile Farrell and Ish Gwillan Parker father get Danny McDermott Cadisa Tálar Tevel in the Parkis and Lewis and Reach Imehemachs and Immerted Sod did it a fight on Spás a halt is Rimad Dianta Shigetson Ege Owen Higgins a fight on the Lirhoda Hart to make Deshin Ishiga did and Council shot to Shach and Bardor Machsua Sagas and Council will and brought Bon them in our ta ha County Le Coraharish and Drasnan they get did it it's an initial Fiachan Coon Portoch Gama Len Nordic had Len Norde Hen Ham a fight in Ish Kefor and Gounson have a fight at Shigetson Ken David Vian Owen Higgins of Vian score ma Fachten son again Agus Corcaigh tithe shear reached clára score Lord Cahad le Norde Hen agus Corcaigh amach suas in isitsa Dara O'Donovan Farnach with Luta Godisa again Shelevan son again took Corcaigh Sauler reached and suck Colin Malloy the party Lorna Parkinson Colm Geary Bert Lorna Parkinson Gobru on the Craobhacha Corcaigh is keen to
an na hapig sa chléthe sa go bhfuil crí lár an na láidir go Corcaigh tíos tríd a lár an san le Malai le go raibh Daly Geary agus Gillespie má lár na Pháirc Ed Myers agus go raibh Kearney amach tíad an HÉireann at Sunhasha an na láidir amach crín díadach síos an HÉireann agus an Council bute ar náis bát de bhain eile sa spota cíanna Mhórdha Bárcaigh go duine agus beisiad an na hástan is le seo mar an táim amachtasteach ar Corcaigh le náda cead le náda héan sa chiad le an nach má mi de ddídim le fihe nómatí is ní bhadmhain é sin agus sele fósta go duine na scór na fada techt ó duine san náda cead le náda héan an Council Commatistí go maithan I get Pháirc Líhan James Murray leis a pass láimh inis pass láimh Congrach go maithan den Líhan Rory Forbes inis a Garachín an Aberdeentig an Sunnacha an Aberdeentig Alan O'Connell má féidir le sele bhá tarnáis ach kick sé ar géalt an Sunna speg deise go duine ó beidir an san Council a scuile bh Jo na polaíd sa cíimiid cadí an sé leis a bóta sa agus an méir líne a rá tógá ná sa an túna mi histeach bí be goilerum Owen Higgins leis sele bhnis bhfuil sé seo ró ada amachta Owen cíimiid inis gan second bháin han citógaige a sé socrú síos Council tócha tapigin sanna Owen Higgins go sé sele bhneise sa fihe slat mé diantaige Owen Higgins an Council crochta so sa spéige ach a crocha in nummer go bhfuil sé sinna mé heach tá sé sinna mé heachcha dúirtún méir cool agus an broadcur le sinnigan Dine de tusathe duide an sunní dúirt a réitheir fecin éair a sé scuile leis an Council dúirt teanál náidir sin a ríiste dúirte ná cíáil ní ród wet mar sin a ríist Srodí socrú síos sa chluithe sa náda cead le náda héan Josh Woods a sic sa bháda chu dhéana sé leis an cicamach cíanana dhéon sé tamlín beag go hin sé ceannaá cleachta ag Corcaigh agus tócha ag Council na churamacha Jo go raibh Daly sé fachta is ag Aaron Cullen Trastanson dín lán cholí Colin Malai go sé sele bhneis ra sé reistí Josh Woods a sic sa bháda sele fachta thneis gin Mádor sé Laura Cowran is an sa cáir tacha ar tevel in na Pháirc agus Corcaigh a súlanis a machsús na Pháirc is cím cénsáis crotatha ag Corcaigh ar na tusa hen sa cím ifir a héine agan san Ed Myers a cumad crota ag an tuas Sundóibh agus well ifir a cuaig diag ólan ó Donovan is stig in immer na Carnoig agus go chéine eile tite siar písa beag an chud spásan is stig ó Donovan más féidir lá an broig go chuir leis a gaiad sa agus timppla nína da a cuaig tite chun talún a háisiad agus beag selevad sa ó kick séir cadíana an réitóir ní ana sé feic Ní an sé feic leis seo cheappas hénig ar meach sé tuairt an Council suas písa beag ach seleibh ag Corcaigh inis nach mar dahad slat a sé tóca go tapig go siar a raisiad agus spás fós a stíige ólan ó Donovan cím fós an spás sin os a chóir agus Corcaigh go leir gan isis beidir an ceanna chur suas agus an ceanna chur isteachige sé fachtaige Brian Hayes inis fear a chúne ag gimmarte stig sa chúne san Hayes agus well Sele fósaige Corcaigh an sa tamil fadanis ó bhí scór fachtaige Corcaigh an dát an 10 scór a tacht ó bhróig ólan ó Donovan especially the soul couple count le halt rumish le haum column geary mach chead na lá so and sol Joe Larna Pháirc fachten son again Myers a reached people that had slatamach past love took it son again Carney gidi column geary in is if you can keen Aaron Cullen and is Cullen and macht Joe no body and so Cadiana Corcaigh ish special lurg score in is so fi normati catch so had glogus big den normati le rumish le haum is cash couple score hot hunt van achten so did mar ha Kerefinte fachte go sé rádach go má fachten is ge fer Larna Pháirc agus a reach in Council Kaitige Corcaigh agus le dirinis a mechter in Frehún sín sa Suasna Pháirc Kim Kieran Chambers here in Sunna go brú annach ruig de agus Kim Johnny McGuckie and the go brú annach ruig chomá agus Shelevinis fós ge dire agus an Lávan Orden sa ge fer Larna Pháirc Forbes ach raise har se chean sa godi iwre kui digan sa Oren Murphy cadíana sé leis Oren Murphy go sé har national sa team Corcaigh medar mach an vade Borg correlation Council ge shachsa khune drin is a lorg score in sa Danny McDermott a Garachín and sa Danny McDermott fachte her national is get Pháirc Pháirc Owen Higgins will Kitoga Council Crochtan order to spare I get Kieran Chambers go sé harnase Sinus Count Rugby he through a Council say macht an order e Joe a hikénig ach an Council vi sung sa drama son agus be desin is get Corcaigh tachtamach sa agus an dainchair a choramach mar either a tachtesteachn sun go dainchair ach dide Vís a feidir sunnar Owen Higgins hí an na chumasar Owen scór a gáit an sunna agus bhfuil Kieran Chambers chuir sé bróig leis ach hí seansan isige Corcaigh tachtamachchan sa Colm Gillespie captain in Éireann tuair séad Peisleábh in isan sa grí gró Daly má chaint sé den spás an éair a bhid a dónsan Marco Sullivan grí an Mádor an sa Josh Woods kann dhéannig Josh leis right tuí sé machchas a bhád an sa cai sé bheith cuaramach Colm Geary in is fear Larna Pháirc dí Alan O'Connell Corcaigh gemacht siad na lá báta bheith eile sé caiite rééis an sunnacha ní
Hasta há lochban is tíocht a Corcaigh leis as cum anna rain cheirach an isir seo a meg desin sá an bhlacáil dianta so go sé count ar national an bhlacáil eile dianta ag Corcaigh an son agus bhíon táile an son mar bhíon gáireacht ar bhád an son ag deide a hasadar a bhád an son agus an machló agus suas na Pháirc in isir sá agus cím anna chud de lochban is tíocht a Corcaigh sá is séad sá a béci gistachar na himleorí chun meach suas na Pháirc tapigus an council a rís caiitecha ar a sputta cíanna sin tíomhálta san áit san ar a barc bhfuil ar há caiitecha Corcaigh cá sé dúir ag an duine is hiilt mar há ní te sin a go brúdóibh go dtí sa duine is a go brú go cruaig go brú go cruaig an is it san council na mhalár na Pháirc a ríiste san na cá as well did it so and the Keane Burton sin go machsos na Pháirc found machsos na Pháirc so har fion Michael Downey and agus Danny McDermott ha gimmer here since the cool have the dogs over the cat is found more meat to her Bertica son and machsos na Pháirc is cumelo on Bertica machtos is cumelo necher ke half okay te here ka as al biasas the machsos na Pháirc is or on cross here choma farella will chase Bruce was na Pháirc is for Shessen score on the Assenson gone out on that the cool as well Kieran Chambers a fought score on the Assenson and Council Garhamach and she get Corcaigh as well did it she shoot the hog an Mhórdha ach ní te go brús Corcaigh a meach leis an stíl rihan sa bhí is níos fear as an bróig chur leis mar ha fear an a rain séireach a gimmert a stig seachún is an bróig chur leis a gaunsan snéhí uam hos sa sa was go Tráchtaire fachta gan is ge all no Donovan seachún an bochel dain séireach sa so ríist in cúpla sa bhreis titim siar an is ge durin sa agus Corcaigh an luas me he machas a ríist machas an immert sa agus ní te sin a carúla Corcaigh mar tuairn se seans an a bhada duine titim siar so the titim siar so they're all Corcaigh well Cadagot, mar nuair ha míad na titim siar ní féidir libh sé ritíd in éair agus ní gráir sásta há Corcaigh lei sin. Aaron Colnan is anna chiad le immerthe gan leadóg san sa Eric Lee Hahn agus capasa le lábh chuisteach John Meyer fear na bhád cadíana sé leis fiochan suas me sé ab de spás a háit is brog chur leis a brog chur leis an gaunsan a gach ní ra sé sin na John na Pauline éair tiidir sé seo stig meile bháde stig a Joel no Donovan agus me an tarnaíireacht again ní bhéh mar ha sé miheachchas i me ar fóríl ceann eile chur a mú ge Corcaigh ní ra hásta ha lochban na stíocht a fúmut sa leis sé méad ha le eáil mo de barc bhfuil náde cead le náde hen that sa agus fé cúig nómatí caiitegan is sin driidir jo le hom sa an kickamach buirtige Corcaigh mohallar na Pháirc Alan O'Connell is Corcaigh is caisib scór a háin is le hom nach mór a tachta ledna seachún an captain ar an Colm Gillespie an féile le Colm scór a hát is féidir an méid san diantaige agus lochbanistíocht a Corcaigh le closin an acilemat sa agus sé anna ásta leis an scór san a tachtá fearlár na Pháirc an captain gan out a mohallar na Pháirc san tuair sé sin spraga in is done ar an machsuas agus an kickamach gare tócan son a get duine as a fiochan dain séireach an sa Corcaigh má chain sead sellebh sa duine a tíirtan sellebh há tarnáis an réitóir tuair kick sé ar an son agus tuair sé sin seanan is duine socrú síos sé an scór desan son óhróid Gillespie as an council tócan son na geogáil donna bhína seo ní dhéanamh a sé fachta an Mhórdha Ben O'Connor Ben O'Connor déanamh go maithan chun ráha thuirt dus na cosantóirí an pass a chur chuige seachúna feartha meach suas na Pháirc fanna leiad sa tránthóna brog chur leis an is smailm sé sin i dhiscinnta Joe McDermott sa Danny McDermott in is Tá sé gimmert here an since na coolathe chan níos mó am caite suas sahaige taibh na Pháirc is pass chur a trasna an bhoscad sahaige cumán a chain séireach leis sa brog chur leis an gaunsan agus spiúchaim sethe ige Kieran Chambers bout do bháin eile do duine híochar sin mar íireacht mar cúpla pass tapig leis a bro agus hanústíigh agus há scór chur a Harris a drasnána chu le náide cúig le náide dó is is duine I fiochan go maithan sa sí chéad le sellebh mohallar na Pháirc ige Corcaigh bout do bháin eile Aaron Colnan gobrú le Colm Gillespie mohan na Lár na Pháirc sé fachta haneis bóta bhána le Colnan agus seachún captain in an a fear an fór an scór dar nach an sun de Corcaigh as a meach suas in is go Daly fear mór eile ha gimmert a Corcaigh san ifid séir a rámagus mé suas na Pháirc as é géalú stígann san ó Conal Higgins a tíirtan sellebh há tarnáis agus cáran is a tacht go dtí Higgins ach ge Gillespie is cadíanna sé pass lábhisteach Joe fear an chúna ó Donovan is sé fiochan chun cín bhfuil éon ráige cadíanna sé tu sé amach Tug sé machchan sa go dtí go Daly dahad slat amach ón Mhórdha agus bhfuil Colm Geary is Colm amach trasan na Pháirc Colm chur broig mór mítach leis a gaunsan agus sellebh Corcaigh is dahad chuig méidir amach ón Mhórdha cadíanna sé Kieran McCarthy pass lábh tu istachan san ige Kieran congrucht an taimhlína hall na Pháirc sa Corcaigh gar tíad bhfuil chance chu Corcaigh gar istachan sa donna bhíine is a fáide an féidir le spás agus rudéige a chrathú is an council caiiteige Corcaigh bouta bháin eile annach an sellebh caiiteige Corcaigh sa chutha sa beis a dímácht le sin agus is stocha go rud a bháin
bheith rá so istíigh sa stomraí feiste go le hám ná an sellh cheimad mar numar go sellh caiiltecha bhfuil sellh fachta ar neisige Corcaigh tá méid ráte gomsa a cha sellh butar ar neisige fear a chuún in son Mark O'Sullivan colm géirínis go colm trasna na parkid sa ní leon rá eile aige ach dul trasna Pasile chuisteach an son aige so de fechan cún pórdach an isise sa Corcaigh sin sputta san na háise a caiiliúnt na caiide fad Siar is a ráise bouta bháin eile Dara O'Donovan at son, Dara O'Donovan amach siar di far an chúne an son Kieran McCarthy Cad dhéana Kieran leis kick sér Gaelton son again réitor a dúirt an réitor agus beag seansan is again McCarthy Cine eigentí dhéanamh ní léana lorg na caide ní léana lorg na caide agus an láimh sínta amach again McCarthy ní rohás na háise an counsan seolta stacha Jo O'Donovan ach geartha amach go húntaach a géad in son an éad cosintach sin go brú go cruig de chomach ar an son ón scoilgin Danny McDermott James Murray ó an Crozier go brú an cruig sé bart choma go brú an cruig dómh So the fechan goma hÉireann son módíach an úsáidin is go marco úsáidin son ní bheith sellh isige Chambers Calliana Shedlow costa siar ar nasóg a meid seansaige céimiid in is an chodíine hÉireann Corcaigh ceapadar hénig sa neclam go gabh cúpla cos céim sa bhreistócha go seach fún fear a chúne há scór títige seo sé meachsús na Pháirc fanna tránhóna Danny McDermott siaran is a raig duine a meid deisicha fearan clíháin is Car Spears Car ra sé siar písa beagala dí fear lár na Pháirc is sa Darren McPeak Rory Forbes a gobrú le chéile a mohalár na Pháirc sé fachtan sanna ge dara is a ríist duine tógant luas amachchas an immert sa fachta ge McDermott in is a farsa gimmert husna tusa sin counts and short staach comadain cheirach an is seo fachta her nas get Corcaigh go bhfuil a costant madiant sanna ge Bochalí Corcaigh agus Mark O'Sullivan sé fachta her nascha as Shelvin is again captain Gillespie agus be Corcaigh fós bí cúpa deisar váde achrahuig a didis caig sé a bheith cuamach sa darna le mar há sé a fát na spás in the sun Corcaigh congracht an Davidina Howlanish nád cúigad sa ar a báiclin nád dóg sin jidim a Joe Laham agus an counts garhamach as ní mór an daine hÉir a Corcaigh go bhfuilach hí farháin ann san ná ceart ag an am ceart agus in Corcaigh is a taachtamach leis sellh fachtanis again fear lár na Pháirc a fear an fór an scór dearnach an sun de Corcaigh ní le cháceann aimse sa chiad lecha ceanna bháin a tachtó Ólan O'Donovan ceanna le tachtó Colm Gillespie Shelvin is ige Aaron Colnain cadhéana Aaron leis Aaron meach siad na lá fachtar leis géh tíí Brian Hayes a scíle féig an counts and shorta mú an sunna de fear a gimmert stig sochúne ní bhéin gá nechar scíle bhéin gaunsan nach well go sé níos má seansan sa darna le an dát leis a éige sin an támastígad sa an réitor a faide ar an ordor ní dólam hénig go raibh mór an bisí sa chéad le mar sin hénig beag nómat núhóstocha Mhórdha barcagin an sa am breise Am cútibh gortathe gan dát an réitor inis na faide an ordor atach sellh fósans an taction fósa meachta sa an fear a chúna gan dát for sin chiad scór de Corcaigh tránhóna Ólan O'Donovan siar raise go dtí Aaron Colnain inis cad hétig amachchan sa Colnain a fechan sos na Pháirc a stacha Joe Lodson Hayes a ríist Brian Hayes a stacha Joe Colnain a sé garhamach bouta bháin eile ge duine as a fechan dana bha chun na liorthóid a bocht an tar neis go dtí sa seo chun fear a bháin gimmer go Danny McDermott Anna inal sa versa ha she's na Pháirc ní sé faide nechar Brian Hayes ná Ólan O'Donovan ha sé sásta go meach sos na Pháirc agus scíle leis seachsa Jo an chúnin agus an counts garhamach aige Corcaigh go ríis bouta bháin eile agus an réitor a rá tuair dum an líorthóid mar sinné don chiad le an sa Mhórdha Pháirc agus bhfuil an taction a fad a meach sos she's na Pháirc an sa agus cluiche níos fearr stoch an sa again Pháirc an sa Pháirc Port-Laoise agus bhfuil duine a ha meachtasteach chun cínig le hám nád a cúig Lennád a dó agus na scórnan son Kieran Chambers a denmh anmh ar fad do chuide istí ar imil na Carnóige agus Farrellin son Bertile stocha go gahamh enim nniu de Corcaigh ná Ólan O'Donovan agus Colm Gillespie an Bertigus an na fát na scórna so denmh gomach chum má agus ní fadahhain an tarna lehan sa agus beise amachhain as na seomraí feiste sarabhad fanna gílín. Corcaigh go tíirtan líorthóideá tar neisibh a cardia Kieran Chambers a garad siad ben éirecht an sagan chun an tarna scórach aim siúg sim Harris an spotta stigad amach an bháidir í gas glús suas an sa comadain séireach a seo de Corcaigh darn chora leis a gaunsan as á bháil dianta gan má dóir. Sigad son ige ón hígann sa faide chun na líorthóideá to make deisian is go did an counts and short teach an bádóir amach suas agus an counsan bhfuil an bratbánim hin ar de Corcaigh leis as comana hain séireach an isir seo a make deisian sa an bhlaáil dianta so go sé counts ar neis an bhlaáil eile dianta ige de homanach mór a tachta ledna seo chun an captain an Colm Gillespie an féile le Colm scóracha disféidir an méid san diantaige agus lochbanistíocht a Corcaigh am a caite suas saige ar teibhil in na Pháirc is pas chur a trasna an bhoscad saige comana hain séireach an isir seo bróid chur
sin Gaunson agus spiúchaim se ige hÉireann
Is Mhórdha Pháirc agus duine náda cúiglen náda dó chun cín archlár a scór agus chun Richard chuma an sundíomh na scór na bhí aimse sa chéad le an gháscór fachta do Corcaigh ige Ólan ó Donovan agus an captain Colm Gillespie agus well na scórna dud de fachta ige hÉireann Chambers ha chícín fachta ag san again lán tSaoir agus órán Craobhacha for se count dasán na had a cúig agus scór eile aimsethe gur fear a chúnin san Oran Murphy agus well sin náda cúig an lisna náda dógus an réitor Patrick Maguire and Mhórdha Pháirc fear Longford Lorug chun túsa chuir leis an darna lehansa ag gluthe carú canis na midúid sa counts an caitistechan san ige fachta ag fear Lorna Pháirc Rory Forbes and is called say Garachín sa gan feicean échars ní léine here ige Cork agus an bádóir Tráchtaire achas an pointe tócan san ige bhí seans ar bháde ag an fear mór Lorna Pháirc ach ag chur áras an drasnán ige is tócha ben cinenne carta hóg se mar bhá pointe chur áras an drasnán ige agus an bearna is oscailte gur dtí náda sé gur dtí náda dó agus ceile faointe idir an Doire agus bróid chur leis ige amach ige Josh Woods an a háach go mhuaí Corcaigh an gaunsa an fachtan san ige dúirt a réitor feicean échar Mhórdha an Mark aboutan agus é caiiltan san ige Corcaigh sé is sé burtan canna ana sé leis ra sé steach sa láran san dín fearad san a gimmertíir san na coolla hin san fachta an fear fór an scór even san an gahab steach Rory Forbes Rory is se tócan písibeg luas amachchas an immert é trechta go bha sé sin ruúthar mór míta íon sin san cúpla secondó hin bróid chur leis sin ige Síran leis a réise an sa I jo sé is it sa a mecht siad na lá sa bouta bháin eile ifir a hochtan san dara me píc amach trasna na park in í lein rá aige duine iseach na pesna lá a húsáid fiún Michael Downing sa mar a bhí luta sa chéad lethegumsa an bertatha gimmert a six na cúnaí ige duine sé amach suas na park a gá second agus is de sin i dhiscin chomá níos sellebige Duine sagus bhí sé sin trom go mar íirecht chuna líorthóideáil tar nation san be Mark Kelleher a bhí ann go mé niver nistíh sé Mark Kelleher a bhí ann agus well bin réitormachta cainte Marcanis agus is tólam hénig amach carta buíonn sa mar bhí sé sin trom go mar íirecht chuna líorthóideáil tar nas agus well carta buí aimse is ige Kelleher an san agus well ní tús má chore ige buchalí Corcaigh leis an tarna lehan sa Tá sé ceire faointe síos sa Mhórdha Pháirc agus carta buí aimsethe ige Kelleher ní rudaí amach rá bhádóibh gan dát champíní cúige múnan san hánadar th nasin san ón caiilúnta bhí cos a chiadbháta chun buchtan tar chéirí gan dát I gluthe canis na mún a chaisiad chun déige a thoríiste is an óh náda séile náda dó is caiisiad Tachtaire beag le anamh sa Sellebhan is igen ferdain séireach a tífuinte aimsethe ag an versa hÉireann Chambers is hÉireann socrú síos sé fiochananta sa a mecht siad ag luaiseachtain sa agus fiochan chun cín cén ráha ge is a be sé scríle féin gaunsa stólumsa Chambers is as an counsan seota goach sa chuige agus a chutha John na políige íirecht anna asán ledó agus tígad sanna ha gimmartar imime le cear nóige íon chen rud cartan san chuir sin líorthóid amach sa chué agus túling an líorthóid aise agus thras a drasná agus an bean oscailte písa beag eile bhfuil líorthóid fachta ar naisige Corcaigh gongi amachtá an ferad sanna ha gimmar cumá Aaron Colnan an faoimhrún Síran san duinis agus bhfuil se tuvad sa anna hétsa chun na lorg na caide agus in is deisiige Corcaigh an lína bhísis Colm Géirí trasna an Pháirc sa Dara ó Donovan Eric Lehan go sé sellebhan is é fachtaige ó Donovan inis cadí ana sé leis é fiochan chun cín pastábhan is John Farrah fuór an carta buíonn san cúpla secondó hin ón kick séirsan Mark Kelleher go dtí Dara ó Donovan inis le cúis na bróige trasna na Pháirc agus íirecht scuilte go maithe san ige ó Donovan is é gearhamachchat san ige duine gan feicean échar sa dul suas na Pháirc inis sa órán Craobhacha for sé count ón náhad statan san sa chéad le íirecht anna asar fad an here tebal in the Pháirc Danny McDermott came in san McDermott a ríis a sochún fear eile ha gimmer cumá Forbes a Mhórdha na Pháirc níostide I tostin sa bertan sa inúsáid Eric Lehan sa hocha ifir a seachtan san sé bertan san agus ifir a det congrach Johnny McGuckian ach a seach sa lárin is ha duine meachta ríist beag deisian is go pasláibh chuir a seacha jo sé sa é fachtaige sé é tite chun talún íon sé gomá an líorthóid a chahabh Síran san a ríis seansa cadíana sé sa inis
If it did, Johnny McGuckie and Cardianic Johnny Lish broker election Gounson is Rihanna Vadiant Stigetson. Again, the big dash in Ishikoyer score Ella Hartenson, Council Macht Jonah Polly, Ach Neerachson, Skiltegama, Agus Imehe Air for Reed, Counella Kuramu, Ega did it, Nero Vinica will Cheshin Rochicum Marhashat, Kringama, Listen the Gick in a Godisa, Les Nod Shachlen, Nod Dod, so as Kuignomati catch a Shachsa Darna Lahagan, Agus well did it, Communis Farrer, and so the score a Heim Shoe is Kickamach, Garrett Toka, Egan Maud Dornson, Giddy Farrahunson, Marco Sullivan, Third past Already, Kieran McCarthy, Nish Corcaigh, Machtlichen, Mo Shin, and Mo Machtcheed in the log as well. I'm a fiachan chun tusig so the Corcaigh is ha Doire and son did it. Hasha Fos Shasta, Erelina Fehe, as well a Gobbermar Scuba Doors of Vesha Hasha. Well, then Stila ha Tachtaire Henson, the couple of Blian and those ha Rory Beg and I have gone out as well. Keemanson couple of boat with Sean Patton Khoma who's a doing owl hash at Jennifer Rod Kiana well Ben O'Connor at Jennifer at Sahanova a board leash Nish Kieran McCarthy Shelevega Green Deer from Hollar in the park and Gursha Broglish Gowns and Ianic passed over Shachsalara Raisha Erna had Slatanish Corcaigh Jack and Joe and Clehan and so Mark Kelleher Caniana Shelesh Raisha Shear Gadi McCarthy both the Vanilla Nish so Dara O'Donovan Nish Fal Bala and Aspig and Sonny Corcaigh Agus Shear Raisha di Far Nemo so Far Nemo and Brian Hayes as well struck son of Isha and Retor Patrick McGuire Raw Ni Federation the end of his big deshinish to get Corcaigh so Socru Shees as well Nod a Shachtle Nod a Do Airclaw scored again Agus in the Jidim the Kuignomati Shane Obati Nish Nachmore Katitsa Ermor Ordor a sticks of us got Tráchtaire agus Socru Shees and is a top Hashan Council Hart to Stolumsa Hun Socru Shees at Darnala Hun score a hot the Corcaigh so Kaffer and Council Achrocha Joe and Bulla Airclays and mates and Dientigas took a session a Stach Green Deer Harris and Drasnan as a pull a bolte and Council Imehe for real because Mia about the son le Brian Hayes in Chega Khair the Gartson Horshenlier Hoda Machson Art Yart ach and Council Imehe for real because did it and Machlash Gika Machatso Ben O'Connor Carriering Benlesh Rasha Garrett so John Lina da had the Kuig and Spuk Aimshinson again on Spukavia no or on Crozier Farafore and kicked the had the Kuig si Hiedla Shahun Crozier and Maxwell Park reaches how Crozier Fossa Machtatso Cower Nishatachto Danny McDermott Keem Danny Fossa Machtatso and Yosha Shelev Ni Yoig with Shelev Fossa get did it Chester Erlina da had the Kuig Sheer Nisha Raisha how Cower Nishatachtatso off the Eldus Nicossantori Ni half our Lorna Parker Dara McPeak Kalanic Dara Lesh Rash took a share past Strasner Reach did Inish Egdoric score Halton Son Nod a Shachtlin Nod a Doire Clara score I said Congrachama Inish the body Corcaigh and some Mas Fedelo Tora a Halton Echer as coupled in a Savresh HÉireann again did it as Neil Fakatalu Kieran Chambers and Ish Kieran Chambers and Stacha John Vaudet so Commodine Chercher Shama Heinz Spas and Echer Dorn Correlation Gounson again Ach Buka his source come again Mhórdha Ben O'Connor Being Smeen of Cartiga did in son on your Hoda have trust on Busket son Ach well be Josh Woods of Yaun, Savard, Fachter Harnashiga Woods is in the Machsos the Parkit, so Commodore Harnish Tráchtaire Spérit, so Bort Leisha, Achas Comma, Marha Column Gillespie Machsos the Parke, for Shescore even Sichedla, Unfederlish Counel Rats at Darnalani, Federis Counel Coramu, Ege, Bochli, Corcaigh, Agus Sheen to Eredalavat, so Gillespie as well, Hasurugun Gucha Carcalor, Maris Muren Highliun to Vechaun. Marad the shoot on Barker Hagen, Tashag, Merkamaha Mohalar, the Park, Captain, Dan Doubt, and Blianda, Aharua, Yana Vinishig, Corcaigh gets up, Kimit Ata Fogant in the Park, Every Kuig, Dara or Donovan, Ata Fogant in the Park, Haha, Aharua, Yana Vinishig, Corcaigh, Gomen the Hivrachushin, Divi on second divine in ish. I'm a fighting ish, a Hasik team bullets, Hussa Muscat Tráchtaire, Aharuela, Yana will. Every Feha Hanig Stachenson, the Corcaigh, it's a Neville O'Leary. Agus well, Kivri Cahardiga Machtamach, the Corcaigh gets up. Agus well, didn't this na Firun the Della, a Tráchtaire, Grod Carney out, Fogant the Park, Shin Samul Gama, Capas Hennig of Session, Etienne of Gama, and Mohanson Doivach, well. Kihimid Kentora a Vegar Shin and Eshko men and Evershinik Divi on second of all, Marhan Taction Foss and Lanuntasa, Fionn Mackle Downey, Shelevrash, Sherdin Mhórdha, Evida Fehichi, Aaron O'Sullivan, Ahanig Stach, the Corcaigh son, and Nish second divine, when is Aaron O'Sullivan, Agus Neville O'Leary, Chesh Tachtaire, Nish Sathairn La, Agus Kupla Aharu, Ayanavega, Loch Banistich, the Corcaigh and Son Keem Banistor, Michael O'Brien Howlettson, Cowra Tachto, Martin O'Brien, Daniel Cronin, Donach O'Connor, Gone Doughton, Tier Imidor, Caddy.
le bhí leis na blianta agus gan dá Gary Sheehan chomáile buintach an son harú dianta comar hasad cuig faointe chun Derry agus an Tomás Mac stachara nach mór deniomatí sin nach mun congur gomada deniomatí cata Sathairn le sele bheith durin is sa meachswas na park ríiste go séráideach go maitha taobhile na parke durin is cad hití go machchan pastá bheile chu seachan sanna garhamach ge cosantóirí Corcaigh ní dúirta réitor facin éair leis an íireachtan siaran is ráisiad beag seansan is ge duir a daigen dhéanamh cahar Spórt cad dhéana se tu chédín fear mór lár na Parkinson durin is tóiste go maitha siaran ráisiad písa beag eile be se anna hóiste sásta le mar há íireachta ha se fada ar a gaiid Trust in the park and is right at the cave Higan Ross on number Corcaigh against the Stolum Sahanig is broke correlation near vein gone correlation ach broke correlation Johnson agus well Jeshin is big Corcaigh and kick Tavlina Hogan to us adult source in the park Alan O'Connell a big token to counter Rimadian to get Brian Hayes and son ach Shearer Raishad Corcaigh is Cahasha Machun Keen had quick fin to Derek Denomati Crean Dida Catchach Sadarna Erma Ordor Sahagumsa Savoskutsa Sheleva Moholar na Park Corcaigh is again Farahanic Stach Arno Sullivan the Marco Sullivan Narumain Gael Koliana Hale another Rish Swasna Park in Isharaishad Corcaigh is Congra Comad and Shasta the Tush Mahoris the Cardigalir Shasta Hall if you can do Fairle Corcaigh score a heart Donald Lushach Shachni faded a Garamako to Harist Bout the Van like a Cosantori did it Snake Crotahar Glissa Corcaigh Gorilla Shagad agus did it Alava her fad Hunan Lear Horigal Tarnation and Shachtun no Hocht about which I shin Diantaka Mohor Bark and the Credun to Cosantori Hero or Tiro and Erstamisha did it Hasha the Diana Gohunta her fad did it here and son Ach Swasna Park in Isharaisha the Erchton son Capas Hennig or F Session Squeal Tegas Ta Big Deshinish da the Kuig made or a Machon Bard and so again did it not a Shachtle nor the door Denomati Katja Kuig Finte hÉireann hÉireann agus well Locht ban stiachta Corcaigh Howland son is criniú beag siúlacha cadíana shed carta bí bruntan son fear lár na Parkinson colm Geary well cím locht ban stiachta Howland son a caintlin na chéile is cai shed beidir ahrú eile é dhéanamh hógadar amach road Carney son is hánig well hánig give it fe isteach Neville O'Leary's hógadar amach Arno Donovan Choma agus isteach le Arno Sullivan ach well cai shed beidir go well cúpla den eile a mínse cochun cai isteachas na scórna chaim siú mar ní lór gá finte teis dahad nómata a Mhórdha Bark is rá scór fachtacha ceann a bháin all no Donovan Cownell o column Gillespie ach Neil Orishin mar did it the gimmer kama agus Kieran Chambers a Mhórdha Bark gimmer kama did it I say so crucial in it so Shafun and far for and scores the head on da had the Kuig or on Crozier and is so crucial da had Kuig made the green deer kama around Bark on Hohen Corcaigh against and again agus and Bratbon Coronard bout the vanille again every shade the guide snet turn the count in is so hesa on line da had the Kuig I'm sheheg and Varson on a score fachtige or on Crozier snen tarn the crown green deer fachtige besha an a haste gan dout le sin ní rovinnig gain over the she ra score and so Barkers besha an a haste agus inis ha kommen is fair clara score ma han to fight a Hussen son in the day ha fought to Roven so goody YouTube TG card shiv fight it and nod a hochle nod dog as well Corcaigh titi sheer piece beag agus well Cahasha dolchon keen beag yanov Beramach Josh Woods abatar Regan to Raw nistot so Kieran McCarthy Congroch doing it so Buska Tráchtaire if you can keen Cain Craobhacha Alan O'Connell Shannon Spiuk broke correlation Johnson and is Shacha John Lawn to see it so Corcaigh Corcaigh heart to Machs and never to is Stolum Sahanig nod a Hochland nod a do Brian Hayes in ish give it a Fehenson Hannah Shestach Neville O'Leary and Milketog again Neil Costa Shear piece of big Brian Hayes in ish had made a Machon Vada and Council of Crocha John Mardor Agus and Spiuk I'm Shehege Hayes Agus Bader Godora Sheshin Spraga Eget to Corcaigh Tráchtaire sa Chluhesa Agamar Hashed Cúngama clár score le náda hocht le náda chi Nívo heag náda chi ein chluhen echardit Caithfidh Brian Hayes Sheleva Hart agus cúpla score eile marsin a hart mar sin score mór míltach fachtig in Faróg agus é anna hásta leis an íireachtan agus inis duire a meachsuas na Parkitsa agus Tráchtaire chun talún an son cím farel inis teamh suas an son a get Corcaigh a machas an immert inis a évid a hocht Corcaigh a mecht agus a stach an son a évid a fihe cahad Ben O'Sullivan a tachta stach well an carta bui brunta colm Geary agus ní lochban istiachta tógant ein
chance an éair mar tógadh amach as a barca crín díirech téis an cárta buí agus isteach le Ben O'Sullivan is tólam sa hénig go raibh ben amach a lár na parkin nó beidir go mocha siad go ród déalaí amachán mar bhí anna chumas sa chéad le gród amach sus na parca dá chaich sé ein sellibh léair. Nis duide taobh in na parca leis an scór nád a hocht le nád a tí nach sinna dridim le nach mar leistí tíd an tarna lehansa Barkí Vorgatsa Bort Laoise go sellibh go duide rís bót bháin eile congracht an Davelín a hall na parcatsa congracht go madamh an oberdiente go ólan ó Donovan san nach an réitóra ní féidir éis sin íanamh agus sellibh go duide is an amach sus na parcatsa nád a hocht go chuir suas ar chlár na scór na có sé Berticason ó an Crozier agus Kieran Chambers a fát na scór na dómh broker leis an Gaunsan aige an Counsan a crochasteach locht an Seastán ará go raibh sé sin crín agus héchar sin maríocht an sun ige duide agus ha fós a faidan sa céhór an Counsan díomh Peile ha sé casta timp a stacker na hifracha a dhiiscint á nátsúhas sa ach giomain a bhar gan second of an díomh mar han taction a leanúnta sa agus Corcaigh amach suas na parca is a fiachantar féidir le scór a háta sa Caiise a módíach a húsáid níos minice Stracha chun talúna san Stracha chun talúna san atá Mark Kelleher tógan den kicks tap agus seach sa chúnathe Corcaigh imhéiles sellibh Ben O'Sullivan hála sé cúpla second óin Ben O'Sullivan a gar tíd bhfuil sé sinna himach tá sé sinna himach agus íirecht eile caiilte a Corcaigh le náda é le náda tí ní féidir é sinna dhéanamh caitú na scór na chád caitú scór na chrathú má súla go teachta seach sa chluithe sa bhfuil cíimiid inis Cadí ana Corcaigh sa mar náda é le náda tí ní ráthasta háisiad an kickamach gaiad tócan is sa aim sé an sanna fiún Michael Downey déanta anamhaige rá chosantóra chahabh do san agus suas na parca leis Danny McDermott inis trasna raise grí taobh na parcas well cuma cún pórdach go maithar inis ar chlár a scór rábháid a crín díadach idir na fórna agus caithhfuil Corcaigh a fáid inis cúpla báid a háit gan dat fuidir cúpla ceann anna as a gcuine cíarís Cluthe darnach san fuidir tícín anna as choma a gcuine tubar darn duire inis a gar tíad sa duire leis a cató agus ceann eile aim sé go sé rádach go maithacha go sé rádach go má ge Pháirc Líán Cahar Spears an Counsan Craobhacha an drasná aige well inis cuma na maithasa buachalí duide sa le náda le náda tí an tá amachta stachan is ar Corcaigh cúig neomatíí agad sa fácha a barca agus well a fechan go maitha sa duide a fechan níos fearr ar a hensead chun cín Hensead chun cín ha sé a fechan go má ha sé a gaimsú na scór na san gan na scópla scór fachtan san aige Chambers agus an Crozier chomá Counsan na tachtó Roy Cahar Spears gan dáta sahel a fechant níos fearr ar a hensead chun cín Kieran McCarthy is amach tíd sa ifir a dóigen is Alan O'Connell le stacha jo fearr a fór an scór sa chéad le Gillespie captain an irna so sin but ar naisiige de níl kick séir géaltain is sa beg deisiige Corcaigh rudagan dhéanamh sa ón kick séir sa ní dúirt a réitór facin éair hí duine tíalt an Counsan in milliú síos an díana tacht amachchan sa a barca ríis is dasa sin í iscint an scamile sa timppla an maiile sa sin díana amachta stach agus a tacht amachcharin ach sellibh is ige Corcaigh as well. Beidir go gaisiad an fearmór Gillespie sin a chahabhaisteach a Joe Imil le Carnoig agus ceannach chahabhaisteach aige ar nó Sullivan inis a cáireann san na tachtó Daly inis Daly go raibh Daly agus inis cadíana go Sullivan le seo congrach go mad an líon san caiise tachtsála sa thuéis bóta bháin eile fachtaige O'Leary Kelleher inis feartha ar carta buí caiise bheith cuaramach ó Neville O'Leary inis Neville tachtamachchan sa agus Paslá bhfuil lubarnach go má san ar a dalamh beag sé seo déanamh a dhíhal Brian Hayes chun sellibháid isteachchan sa dín líon san bhfuil sé stracha síos ar a dalamh san ní dúirt sé faic an réitóra faide agus well sin é ní féidir a isteachsan san ní lína cosantóirí agus an réitóra rá ní féidir a sin dhéanamh agus well fiúna deile a dhéanamh Corcaigh inis Aaron Cullinane a tacht amachchas an immert agus há James Burke a tacht isteach go mbeadh míad súlar sin díomh Peile Aaron Cullinane fear bhí anna chéad leithe Aaron Cullinane bhí sé amach suas na parcas bhí fáinar an líorthóide gumpú suas agus síos agus é tócha amachchas an immert well isteach le James Burke inis beag deisiige James Craobhacha teile a chur ar gluthe agus well fiúna Corcaigh go dísa James Burke a tháinig isteach Neville O'Leary Aaron O'Sullivan agus Ben O'Sullivan gan dat duine níl mór an ahar a head dianta go sun go fáil Conal Higgins a mthir Bark dóibh sun ach well Ja, sé 7 pointe suas a stáilm hénig nach bhfuil len fánartha an nach chud athrú a dhéanamh. Fada ar mar chláirad scóra sa, a mar fós a scíomh síos sa. Fós a scíomh síos sa. Ar an leabhar agus bhfuil an berta fór na scór na Darnlach Owen Higgins
an son for sé count das ví sa Pháirc ever vi ges ví sa fosa masúla go mer versan grí bheith sé tachuin sa sa bus go Tráchtaire sé Owen Higgins a bhí ann agus well órán Murphy a for unscored down nach Farah gimmer to six sa chuúna dóibh na hebra chud dachar a gáint a dhiiscint na ganzathe bán agus darga a chahah get duine tránhóna go dísa se chun Farahán ha henna gom said Rory Forbes for sé scór an as ag tús an darna lá counts titiste go méle bháide ach hí an tág leis má dóir nach chu a bhéine an Eccles Josh Woods hí sé sin dachar golóir mar hín leróda titim an Eccles san ach sellevin is ige Alan O'Connell Corcaigh Neville O'Leary inis fearlis na brogabán hána sé sechansan tamilín beagoin agus inis sellevige Corcaigh congracht an Davidín caiise a bheith cuarmach bhfuil éana stíige chu gon féidir lo an mód díireach a chúsáid sin na dridim inis le nachmór Craigh ó caite ar a glog hí míad inis cén tar a bheith ar an glúiseach seo inis chu brog chu leis an gansan na stacha John feardain séireach ifir a héine ag an son Myers ní anchad dír háid feice ige fear nevabán sa tarna le sus le Myers Camorgi Gary Owen susan air chu susan san ige céhó ag an cansan ar aisach é bute ag Cosantóirí duine bouta bháin eile hanna Cosantóirí sinna déanamh go húntaach ar fadar fad hÉireann son duine anna bha ar fad hÉireann son san éanad Cosantoch son ha ma faide ar na hanúna chud sá Caffar creidúnta thuirtómh get James Murray hÉireann son ón scoilíonn ha se le déanamh go húntaach ar fad órán Crozier gan dát háscór fachtaige siúd os na kickan na séra ach an éad Cosantoch sin a háge duine ha se le déanamh go húntaach ar fad agus an bá deor chomá Ben O'Connor a déanamh dhíhil chur a mú gachéilir hóid a hen de staach a sé gáte a kaint le tusathe Corcaigh is a chorastachara agus ha sé go brúdóibh mar nílach náid tí chu suasa ag Corcaigh go dísa tí scór fachta a chuig Corcaigh is níra hásta bheisiad lei sin cúpla scór fachta a sa chiad le gan dát ceanna bháin ó ólan ó Donovan ceann eile ó fear lár na Pháirc Gillespie agus an ceanna bháin sa tarna leis an ten scór aimsig ag Corcaigh sa tarna le Champíní chuig go mún an ceanna tacht ó bhróig Brian Hayes a chu taobh do há duine ag gimmart anamh ar fad sa tarna le is a fát na scórna an sa cúpla ceann fachta ag Chambers ceanna bháin a tacht ó bhróig órán Crozier ceanna le tacht ó Owen Higgins ceanna le tacht ó órán Murphy agus cín tú go bhfuil sé scapa heach ar a glárad sa ar na hanimnacha cé há fát na scórna de duine agus cuma níos fearr mar iarnara sa chluithe sa le náide de chur a suasacha agus an anna hásta lei sin agus sáil na Párcin is a ráisiad le selleh mar líach déómatí le meachta sa agus Corcaigh chun deirigh le 6 faointe sa ar a barcad sa Bórt Laoise agus duine seaisiad sanna déanamh nimmart ar fad is a fát na scórna agus éráideach agus an selleh a cainis le cúpla nómans as an réitóir Patrick Maguire rá ní féidir éis sin anamh agus duine das na hunda eile a dhéanamh isige Corcaigh fear eile bhí ar carta buí Mark Kelleher á thugad amachchas an immertacha agus a stachan is de Darren Goff Dara Goff in is a tachta stach an féidir le Dara Goff ru dagan tú dhéanamh in is cíhí míad mar ha cúgur tu é stachan is Corcaigh sin é mar sin é I get Buchalí Corcaigh, James Burke, Neville O'Leary, Dara Goff, Aaron O'Sullivan, agus Ben O'Sullivan in is stígacha ach siad duine ha gimmer cama leis na scór na chur suas ar cláir a scór Corcaigh in is glanta suas an counsan duine liber noch cama an chiador gro sé sin rátuigin Rowan is get Josh Woods tacht amachchas a mád and so Cadíana sé leis pas láh isteach sa lár isteach Jo Alan O'Connell in istí duine das na hunda de hánig isteach san second bháin ó hin ifir fé hedóin is an sun fear críndíar chana sé isteach Dara Goff isteach sa lár Corcaigh is máil go máil leis an immertad sa Neville O'Leary caiisiad broig chur leis an líorthóid scuile isteach John lína lána sach mar ní sé meachtasteach á ólan nó duna bhna gimmart istígus ní léon leorthóid nechar I mé isteach aige Se chuúin fear a gimmart san na mhallár na Párcin is go I ggur tamilín beag sa darna le Alan O'Connell in is cadíana sé leis ceann fégan is ige Alan sa sé meachtasteach sa chuúin sa cáran is sé tachtón lán chuúlaí Colin Malai annach daoine hir ige duine sa a gobrú annach ruigad sa níos seansa ige Corcaigh go dhéana dhéanamh cadíana sé leis Dara Goff ra sé trasna na Párcin sa bouta bháin eile Corcaigh is sé meachtasteach sa timppla an lína dahad sa trasna na Párcin leis an íireachtan ó Brian Hayes in is meg deisige Corcaigh scóraátan sa fachtaige Mark O'Sullivan Síra Corcaigh gemachtad sa ní léon rás an échar load sa mar ná se tití Síra clár a scórach for dí gosglú suasan sa a meg díireacht ar bháid sa hagan ní bheith mar le Cosantóirí tití Síra go duine ríist seansan is go meachta John na Pauline sa an counsan crocht an ádan sanna ach imethe ar fá riil ceann eile chur amúg Corcaigh an sa Cosantóirí duine déanamh anamh ar fada sa fiochan tíos ar mo leabhar beagad sa as hochcín ar fada ha chur amú ag Corcaigh sa chuthe sa ní féidir éis sin dhéanamh a cha fiochantáil ar taobh in na Párcin is sa ha on the a dhéanamh ige duine if it fithe Conal Higgins a tacht amachchas an immert is Anton Donnelly a tachtasteach
Anton Donnelly Tráchtaire de Pháirc in isitsa. Make chance to get, and nach more denio mati get down the lead by the score of hard. Hashan love and order so again. Glorigon Gikamacha, I talk Gara, Ege Ben O'Connor, is six of it, did it. After it, Anna Humpordach, Erachide, Kaffer, mates in a row, on Kerry Irnaha, Feke, Goodisa, Tron Honagum, so Ereborksa, Kiri, Agustino, Corcaigh, Agustida, she did it, Anna Humpordach, her father, regard, Ha Planica, Ha Planishinago Brugis on the score, no Machtan order, Beshadana Hosta, Tron Hona, Margan and Chemarsha, did inish. That's not the Machon Vardis and Live Corn Nordigan Ray Tour, Cobb Friday, Caldwell, Orang, Trozier, and Misha Albata, and Council, a Her Harris and Drasna, Marha, more meetach, Cura Harris and Drasna, and again, well, Misha Alberton, Chiu, Con the Halt. Now, Friday, Caldwell, if it is Shane, listed did it and saw. And much a bogus was in the park, and the Council Hogan to Stocha, which Rawad the Machazamar, the Stocha. Didinish Fide on Tomás Mac saw. I shouldn't dream less to stock of Shane, Omati stocking by Coupla. No much of fresh Achor, again Ray Tor, less to stock. Didinish, if you can concene a more dear, and issue loose article, Stachajo, on Lean, and saw chance and issue did it on a loss and never to saw make boarded so again. Did a Garrett cheated so struck a Hontalo, Nagas and Ray Tor, go Rev Shin. Las mo dan muska ki himi dinish will and all of sheen to mach again Ray Tor Neil Goodisa. Vi in council last mo dan muska marshin by kicks and so Saoir gama. Dot there can barnish in a hosklu so as piece of bagala shaft pinte in la forne, cook pinte le dollar, cook nomatile dollar so. Corcaigh Grudagington and Nishian of Marhan Tomás Mac Tráchtaire. They didn't on the hoster fad. I said, Compórtach go ma Clara score. Stolum Hénig Gosha on Gjonsa Kamatamid Suled. If had a Mlachten Tráchtaire Echor Erin Farogus, ni Richard Mason yet to go up Sadechar. I say Cora Harris and Drasnan and son again. Owen Higgins are reached. Owen Higgins are reached. Can Ellis Fachten son again. Corcaigh is chilt na score na halt na de Heniglen na de Chi as well ni vuhig Chi fuinte enchle en necherdit. Corcaigh is mach sus na park in Neville O'Leary stachti Kieran McCarthy Cadanig McCarthy les took us Aldatsa e Joe and Clehan di Olin O'Connell will plan to get Corcaigh Tráchtaire ashta chlohesa no will chat hun kamad the relish agad mach kamad shed the relish agad ni vu shed marsha shed the elevation on here no mat chlohesa ach ni lach Chi score I'm shake You're holding it again, Neville O'Leary, Kasha on Council, a Chahavistach, a Stolumse, a Joe on Vuska, Kimistig, far more Lorna Park, which I am a Histach Ta, Hasha Stigetson and Ish Captain and Aaron Gillespie, and Ray Torra, Tour Latastach and Lirhod, Ni Federve, Kuristach, on Son, Aaron the Tussahe, Kuristacher, Brian Hayes of either about the Son. Ach chansen is ge hezen scorsha halt de ketog and Reisha Gara and Gasha and Council Stach a Joe Emil le Carnoige and Council Crocht the source sparing agus come on the Mahasa Ergaunson agus scorella fachtige Brian Hayes schnen tarna count fachta satana lahege ach murmaid marshalla ha fachtako nade kahet fachtige Corcaigh so hesa godisa for der ha score se hedla for der ha score godisa satana la agus the machte keitle Ray Tornish came in ha fake Ray Torra ha sharlera the Ferro Nadella, Dientega did it. So the Foggenton Hortenson, Gim out second of on Kehachesh, Tachta Stachatsa, and Taction of Machta Hammer, Father Gikamachsa, Marahasha, Tachta to the Gun Yorkshire, Chelevitsa, and your Hoda Machta Stachajo, Evanson, Johnny McGuckian, Kadianic Johnny Leshe, Congrucht and Davlina Hallenish, Kai Johnny Vekurmach, Neil Moran, Kaura Tacht, Huygang, Banavlak, all Dientenson, Ach Harish on Tavlina Hall, Agus Shelevinish, a reach, both the one elegant did it, Agus and Tama Machta Stacher in it, so Shin Kuplanomat, the Dolanish, so Chino, Matila, Dollar, Stocha, Gogoric, Tor, Chino, Kenny, no Matila, Lesh, Mariana, this Nefer in the chest, Tachta Stach, Kimitsonet, on McCracken, which I hold it in a bike, Yomi gone second of on in Nivershin, a Dakade, Rohan did the Yishkint, Erganza head did a good decent Tronhona, Shelevinish, Corcaigh, Kahasha the Maxwell the Parket, so Kahasha score a hot on Gloshach, so he leaned out in Echer, Stigma, Agin, and Mellershin, Ben O'Sullivan, a Curbroiglishin, a Stacha John Farmore, is given to Stiginish Gillespie, Kahasha score a hot, so Cora Harris and Drasnanaga will, Tom Mates and Dientiga, on Meg Tachtan here at Sohagan, Kahasha Toss Newinish, Colum Gillespie, let's score on the Assenson, Shane Tarna Counter half Fachtiga, for Shai Counani Assikidla, Counella Fachtiga, Nish Corcaigh, Kahasha score a hot, so Ravade, Erin the Forne, the Shin Jidima Joe, Derry, so.
nach mór Caige hocht imethe an órador tá ha sé díirech imethe atá Caige hocht imethe chlár a scóir atá an órador beag a hat hagam agus níis an réitor fechan an órador bóta bháin eile ha se anna fada a réitor an órador go dtí Brian Hayes inis Brian Hayes tógan de kick taobhlíne cad dhéana se cá sé scaoile féig Brian Hayes le ciúsna bróige mé stachadson bhíh se le bhana háchtachad bhil sé fachtaige duire tá sé fachtaige Pháirc anna hóca leis a bhesa Fionn Mac Downey ha sé immert hÉireann na cúlathe ha sé suas síos na Pháirce déanamh anna iirecht ar fad do duire tránhóna déanamh go húntaach ar fad agus bóta bháin eile céhí ann fear an chúne Fionn Mac Downey déanamh go húntaach ar fad do duire Shalvin is get Danny McDermott fear living immer come go díos tránhóna fachtaigh an Mádóir Fachtaigh Bádóir Ben O'Connor sus na Pháirc inis a raig deire agus a tachtamach go sé ráideach inis san í dúirta réitor fecin éair a bátasan ní seansaige buchlaí Corcaigh rud éige a gáte sa chuidir stop leis an íireach tapigad san cosantóirí durid san ach an sus na Pháirc inis a raig Brian Hayes scuile sé fés na polín sa tí nómatí a deirtalín sa a há fácathe sa chuthe sa tí nómatí chur leis an réitor leis an glogad sa Brian Hayes inis a fada Jos na polí nád a hénig le nád a cuaí caiise an council nach Harris an Drasnán an méits an diantige Hayes níos catá atra ha a fada hálsan cuaig faointe inan na fórne well Corcaigh inis caiisih an kickamach sa a bhuachtant caiisih bád a hát agus well caiisih bád a hát mar han Tomás Mac stacharibh ha farsínta sa a get duire farsínta a dalamh Corlaich a gáte sanige ha fachta dúracha go maitha i Spórt Laoise ní fadahhaine máisteach in isise sa ní fadahhaine báisteach sa spe sé dúracha go maitha sa go luúin sa tránhóna níos a réitor rá airig mar hamsa leanút leis a gluthe sa níl fácathe níos críndíireach ach sí nómatí ar a glog nád a héniag le nád a sé an Mádóir Ben O'Connor cín Bádóir Corcaigh a mohallar na Pháirce chomá ní léana hÉireann isige Corcaigh má chaile te a gaunsa fachtaige Brian Hayes a déanamh dhíhel sa chuthe sa cá sé an council inis héad stacha Joel Mhórdha Josh Woods trál na Pháirc Raised Lochland de Corcaigh chur brog leis chur stacha méle Mhórdha Ciaran McCarthy Siar Raised Farah Moore Green Láidir Gro Daly Six a chúne Ulain Cowraige ha Cowra tach bóta bháin eile Corcaigh inis a glóric báid sa Neville O'Leary chur brog leis cá sé seo Mac Harris an Drasnán agus níl an spiocáim sé néchar aige Harris an líne dérig agus fóríl bóta bháin eile snin Dehú ceann chur a mú ag Corcaigh sa chuthe sa le nád a héníag le nád a sé ní bhuaigh sé faointe éanglathe an fearse fós sínte ar a dalamh sa do duide agus ha fearile sínte ar taobhfuil in le Pháirc an réitor machtasteach a caiintin is sa ach man nómat a bháin caite san am cútaimh gortaithe sa ar a Pháirc cé ha sínte sa ha fear a bháin aide héna hasamh sa Farabháin be sé berta bhí ann sé bhí ann agus well cí man chud na himidir sínta mohallar na Pháirc an is well crumpaí a chur stachara Fir unna deile a dhéanamh isige duire hálan san ar taobhfuil na Pháirce i bhrí cuaige áthógan amachchas an immertan sanna chu James Murray áthógan amachchan san agus well be Joe Dillon a tháinig istachan san Be Joe Dillon a tháinig isteach go mé niver sinnig an second bháin dí bheith dechar a cháin dé iscint tá nád sa dechar a cháin dé iscint Ní ha sé bhí fithe sé a tháinig isteach nu bhí fithe hocht a tháinig isteach a báta san sin éite agus simúl go leor ní nach cehar is fithe animithe ar a gláracha Mionúr fós sínta mohallar na Pháirc sanna get duire is well feine an réitóra inis well feine an réitóra inis amachtasteach atá Cím bhí fihan éon is teachtamach ar Pháirc sa do duire agus well i bhí cuaidíag órán morfií ag fágant na Pháirc agus well níl na henanacha a gumsa an sa díobh sé mar níl na buchalí sin airmanthe ar a glár an éair a duire agus is mór an trua é sin mar is deas na henanacha a dhiiscint inis an taicsin
Corcaigh réiteoir gáin nó sa bhreisin is le seo mar bhí imreoirí sínte ar taobh na parkit sa Corcaigh réiteoir tam le seo ní bheith an sin ómad ní leor an éis sin an réiteoir rá fan bog second bháin níl an timreoir imethe ar taobh na parkit fós go fór cím canar Cail hí súmad sa na sé sin isteach chomá chaní canar Cail isteachta duire cím na sanna há sé díreach os mo chór be cicamach an áchtach an is seo benó canar sa cad dhéannig ben leis an raise gara an raise fada go stólam hénig go gaha sé amach fada leis a gaunsan méid an diantige Bádor Corcaigh mohalar le parkinis chun iver sa bhreise chur mohunsan mu sé butar naisiige de níl an mark sin tócha ige Corcaigh as well cáise den is broig a chur broig mór míteach a chur leis an gaunsan is a méid an diantige le ciús na broige ní hé sin líorthód is fearsteach a joga lespi garamach go maithe de suas na parkinis a raisiad má chaintsead pas lábit sa big lo suas na parkin réiteoir a fiachan dar an úrdor big nómataile sa again mar chaile mar nómata bháin is na himleorí sínte fá cór leis mo a bark le ciús na broige le fion Michael Downey son fion Michael Downey so John Clehan far a bhána hánig isteach tamlín beag hin bhí fé hochtar a rámige ach ní fé hocht cí sí ar a glár an échart so an council Craobhacha sunnige Sálir treibh an a Parkers rolí gosú suas an iste duid so an féidir le ceanna le gáin so sucr hé síos go cún pórdach go má agus beg láilige duide ham cinnte the son an council seolta Harris an drasná go húntaach a cá ceanna le chur a Harris an drasná a cá nád a dó gan isle nád a sé an tám nach mór a stigan rin is stólam hénig im roigan réiteoir tucha second deile Más féidir leis a léchar, más féidir leis a réiteoir, há sé faide glog, tócha garige Corcaigh gan is, stocha gohfuil táim me heistachara, rábháid a gátain is sa Spórt Laoise, Champíní cúige mún, an meisiad amachtamachas a Craobhacha sa, bhí anna seachtainna an san mar bhudar ar chiarí, sé anna heachtainní ar dhéanamh le cúpla seachtainna, ach an meisiad amachtamachas a Craobhacha sa, agus bhfuil anna chreidúnta duine, caiile ar huas an sanna go tíróin, a chanadar an eisiad sa Spórt Laoise, agus cuma go mega mua coil le nád a dóíag, le nád a sé mohalar le parka sé butar ashe ríist sunnacha ón Higgins ví anna hóca lei sin chomá há sé déanamh go húntacha mansan de duine cúpla imreoir sínta san ach is suas leis an taction a fásamachta raig seochún in isiad cad dhéanamh duine le seád said cúmpórdach in is mar hásacha go bhfuil sead chun cín siad a ddridiimiis leis an cúigú nómat in is Corcaigh réiteoir sa leis an amcútih gorte agus leis sin an fadóg der nach sétig an réiteoir a Mhórdha bark agus bhfuil siad Champíní cúige mún a ha imethe amachs an chréibh Mionúr im líana a má a bark i Spórt Laoise sa siad duine a bheith ag dulchan cín an sa isteach sa futa leo isteach sa chluithe le cheannis agus tháinar an eiste sin cailúnt úntach san cúpla seachtain an nuas tháinar an eiste sa chun an chluithe sa a bhuachtant dhéanaidir go húntaach ar fadan sa chun nád a dó go chur suas chur Corcaigh suas nád a sé ní leor é sin in Uftrán hóna ha mar Richard na helmina chodívad sa báta bháin eile chun fiochan siad bhfuil fear bhána atá seasamh amachchan sa ná fearhí gimmart iver a cethir díagan san ar imile cear nóga de duine hÉireann Chambers dhéon sé sin go húntaach ar fad dá éireann agus anna chúpla scór aimse aige ón immert agus bhfuil fear bháin eile bhí go húntaach ar fad ná iver sé an san órán Crozier fu sé ráscór ón lína 15 dhimar sé go húntaach ar fad agus a seachsa darna le tháinig ón Higgins a seachsa immert chomá agus ar na chreidúnta san chomá ní sé go húntaach ar fad. Do Corcaigh bhfuil bhí sé roiíonach an teachtaí ar stocha, Brian Hayes fu sé cúpla scór deasa tarna le ach bhí sé piúch roiíonach dóibh mar Corcaigh imethe amachs a chréibh agus bhfuil ó Spórt Laoise an Sathairn hóna siad ciarí agus duine a bheith dulchan cín. Tá míad súl go mór le cluichí le cheannis na hÉireann i gceann cúpla seachtain Tá súlum go mórlinn le sin gur an míle maithagah ar fad atá suite go baile agus timppla na tíad ar fad fada ar an cluiche úntach an sathagainn i Spórt Laoise gur an míle maithagah is bíocht hóna anna easagah. Corcaigh go sian leorthóda tar neisih le cardia hÉireann Chambers a garad siad ben éireacht an sahagan chun an tarna scórach aim siúg sim Harris an spota stigan amach an bhádor lí gas glú suas an sa comadáin séireach a seo a Corcaigh darn chur leis a gaunsan as an a bhád diantagan má dóir. Sigad son ige ón Higgins sa fada chun leorthóda háit meag deisian is sigad an council seo a seach an bádor amach suas agus an council bhfuil an bratbán im hin ard a Corcaigh leis seos comán a hain séireach an isir seo a meag deisian sa an bhlaáil dianta so go sé council an eis an bhlaáil eile dianta ige de homa nach mór a tachta ledna seo chuin an captéan ar an Colm Gillespie an féile le Colm scór a háit disféidir an méid san diantaige agus lochbanistíocht a Corcaigh am a caite suas a sahaige ar taobh in a park is pas chur a trasna an bhoscad sahaige comán a hain séireach an isir seo broid chur leis
leis an Gaunson agus spiúchaim se Pháirc Rory Forbes and is called say Garrett cheating so gan faican échars ní léna here Cork is an Doire Tráchtaire achas an pointe token so vi chance Chambers is stacha John Doire so come dain cherchar so ma gain chat spas and échar don correl leis an Gaunson ach biucha his so go ma hagan Mhórdha is an is had made a machon Doire an Council a crocha John Mhórdha agus an spiúchaim se hés agus beidir go dúra sé sin spraga éige de Corcaigh Berticason or on Craobhacha agus hÉireann Chambers a fought na score na love broker leis an Gaunson and Council a crocha Locht an Shastan ará go raibh sé sin Lachson for their cheeky an as homa a gine tuber darn Derry is a Garrett cheated so Derry leis to agus Caunella I'm sé go say rádach go maha Sullivan a Corcaigh leis in stacha John Farmore is gimmer to stigen is Gillespie ca sé score a hart so Cora Harrison Drasna ga will tá mates and dientige on Meg Tavel and a Parkers or Ligos to so is to did it so on Federlock Caunella harten so Soccer she's go cum Mhórdha go ma agus beg law le get ham kinte the son on